And kung ano ni Kuyang Julito pala kay dito'y apo comment box tayo. Merry Christmas to all. Taiman before the next year drops fall. No da tiyempom. Yan. Sir, kung JM ko na. And kung na pa ni Precious Emerald Flores Barong, si kaman timang basa. Dito iti pagkuamon ta. Dire-diretso da ito. Nem pagamulam yung manong Jun ken manong John Mark. Kablak man ni tatang ko nga Claudio. Heronimo nga agbalbal si Giti kaya. Pero kes nagsisiwit. Mga idol, pa-request man di kanta nga, di ta din nam awan nagkuna nga ka. Maawan amin nga problema, kung kan kanta kayo, it's me, Erlamen Molina, ti Sampalo, Kabatuan. Oh, thank you so much, Kapsat. Akat, tapno, namimay, ti pa nagkagayam tayo. Akat, mabalin na kami melot nga iyaban apo, nga amay agkape, di ta paraangan nyo. Hello po, naimbag nga malam, Idol Jun Kenjem, para kasi kumadya kanta nga, ayoko na sa Earth. Salamat watching from Cavite. And Manen Conchita Piedad, hello FDD ko na namin. Ito na pwede ko ha. Naimbag nga malam kanyayo, Idol, pa-shoutout ni Purisimo Family, J. Manalo Abra. Agiyaman na, God bless you both. Always watching from Singapore, from Anna Dre Purisimo. Launay. And dito'y text line mo, kandang hapon mga idol, pag-greet nga po ang kapitbahay ko dito sa Santa Victoria, Nagilian, sa Fernandez family, Andaya family, Lelina family, and sa mga anak ko, si Gerald, Mary Joy, Desiree, kung ano yun? Desiree, Rika May, and to my one and only love, Saturnino Fernandez. Happy Sunday po. Request mo po Ilocano ng Basol ko kadi. Salamat from Gina Docto. Hi Kuya Mark, request ko man dyan, balasin ni tatang isagot ko dyan Ilocos, Kuya. From Kingdom of Saudi Arabia, from lovely Oliero. Yes, and Pag-greet itoy, Bunay, ang adanan Isabella Ramos family, from Brian Ramos. Bunay, apo Bunay. Bunay. Kaso dito dyan nagatel. Buni. Bunay. Okay nga Rod, as requested by Manong Julito pala kay maminsan lag request dito yung siguro nasapa na karaing. Okay Manong, and Kuyang, kasukat iti agasawang Texas. And kami tolaan. If it brings you happiness, then I wish you all the best. It's that happiness that matters most of all. But if it ever breaks your heart, if the teardrops ever start, then I'll be there before the next teardrop falls. Si te quiere de verdad y te da felicidad, te deseo lo más bueno a los dos. Pero si de así llorar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrops that you've cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. Tay ko na kung nganudangran na ka, datang nga tao. At sakpay nga agtedtad, iti sumarunong aluwasit, dita mulaga mo, kat umayak sumakuro. Tanay na yunak.
Iti di, Luwas. dongyer mo, dongyer. Dongyar. Dongger. Nayunak pa iti dongger mo tayo bakeng ka nga gong kunam, nagtangkan mo ta ulom. Kas niya na yan. Okay, ngarad. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrops that you have cried. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop falls. And good afternoon to ading Apple Jane Flores Bartolome nga manarimaan nga kaduana dagiti kakabsat na sa jay teka mo no Dubai ti ayan na Qatar nga Qatar yan. Qatar Pagritman ka kita yag kasangay nga kayem ko nga siguro ay kas kada Amalia nang ibunong ano Ramos iti Cauayan Isabela kan Loreto Budoy iti San Nicolas Ilocos Norte from Uncle Holito Palakay. Yes, okay. Ket Di mo na IFM IFM page. Good morning po sa inyo. Pa-shoutout po kay Rochelle Bangate, Abi Samis family at Rosale Factor family dito sa Christine Village. Ka naman. Ganda ng voice mga idol from Abisamis Roland. Na ibang oras tayo amin nga awan labas na watching in Saudi. Merry Christmas to all. God bless us all from Paulo Benito. Okay nga Roda. Tayo request ni ading Jojit Dolores. De colores ng paharitos de la Viera. Nga perfect Christmas isagot na iti bagbagina nga malarimaan na po nga agpaspasan na ang taag celebrate isunod ti Pasko nga agmay sakit iti kalikagom na ito nga Pasko ket makaduan na kumamat no tay kapisi ti puso ng emdak sanggas at adayo iti yan na anyway ating Georgette, it may not be a Merry Christmas without your loved ones. Ngem tawagan to isuda. Ong tam to isuda. Tapos pinalubusan da ka. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your head. Sige man. I can think of a better Christmas than my wish coming true.
And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Awanan nga tanti kapaaganan tilubong no datay no di tay makaduwam dagiti ingungutom tabi. Ngem gaputo tayo ag advanced technology tayo. You can make a video call on that very moment. Hangada jay late hangada jay after Christmas saka na tumawag. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching VC shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your head. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Merry Christmas. Okay nga rod, yan amun man na po. Iti stasyon mi kata kayo. Okay, kasi lang ako kapit, iti pa rin yung mamumi, iti ayan mi apo, dito ilang 98.5 IFM, iti idol tayo nga FM nga talaga. Of course, with yours truly, Idol Jun Seriales, kan Idol John Mark Pastor, para iti Adda kami manen. Kahit kunan natin iti text line tayo, kakabsata, kaaruba, kanapatag, kagayom. Sir Jun, kan guwapo nga ading ko John Mark. You see, ore awang katoy ko, guwapo ka na tabalong. Kablaawang man, to'y anak ko nga ni Reindel. De la Cruz, kasama to ipatpatag ko unang asawa nga ni Luz Viminda de la Cruz, ken aminen nga rumaraep dito'y Pulay Luna, ipang pangruna, ken ikabisilyami nga ni Juanito Lumelay. Pahikan tayo man, JC Siwit Manong, kunan na dito, wen, ito nagsubli ni John Mark, kansunin men to kabsat. And here's another one from our official text line. Agandang hapon mga idol, pa-request ko nga po yung kanta na Buwan from your avid listener here, Uni of a Nation Natonim, kung na Uni of Natonim Mountain Province, at binabati ko nga po anak ko na sina Fredel, Bert at Chris Lyrie. Thank you po, Chris Lyrie. Okay, so talagang dati listeners tayo apo from Mountain Province. Keep on texting us, reaching out. And good afternoon to Kabsat Lakay Robin Ligon. He is watching right now and damdama after our program. Ala ako, dagiti order ko kanya ng bird cage kung na dagiti pagitlugan. Ayan, so good afternoon kin ka Kabsat Robin and dagiti pamilyamon dita. Kat dagiti tungo pa apong pangablaaw. Namiss ko ang mga anak ko dahil sa kanta nyo mga lodi ko na nani Zamera Fia E Azura. Kuna naman ni Kathleen Aguinaldo na imbag aldaw yung manong Merry Christmas kada kayo kablaawan nak man. Kablaawa man ti Aguinaldo family mayat ti dengag kada kayo manong June. Thank you. And happy Sunday kuna naman ni Belia Calzado. Oh, that's it. And awan ni John Mark iso nga padasa man nga sakti tumira JCC with ingana nga sumangpat isuna. So kadagiti padaka po nga nahilig iti bilit. Nahilig nga talaga. In fact, dandan ag 50 apo iti pares iti African lovebirds ko balay and they are breeding. So nga rod nga mga laaman ti kulungan takukurangan di kulong ako.
good afternoon to Aquilino Lopez. Balok. Awat tun dinukmaak kaay ayaman intaro taamaak sisiwit una ata no kadno agaman yu tu kayan na imayo isunga amaan yo sa tuong sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko no lumaak burburan ko sumurag no agaman iyo tasa ko di nampaamo naasik ang alakan niya nagpapaparawan. Kablaawa man idol ni TJ Thailand upa nga tawanan kan amin nga Thailand family kan Agawili family tigapal permiti pintas ti programa yo dita ag request na mamu ti single Yellow Rose idol. Thank you idol. Single Yellow Rose. And to Madam Lourdes Pastor, good afternoon. Imoy ko binisita, igaw di sukot na nangitlog sidoa maan siya lubi uniyo maamamo mampakada kayo tamno magamanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko nulumawaan borboron ko sumurad noog gumanyo tasa ko di nampaamo sisiwit ko nulumawaan borboron ko sumurang noog gumanyo tasa ko di nampaamo. Medyo nagloko-loko manan iti internet tayo na. Okay. Anyway, good afternoon once again to Catherine Aguinaldo. And Virgo says here, kablaawa na kami mambat. Dito'y Rizal, Difon, Quirino, Manong, Kunana. Oh, of course, please feel free to make your request and etc. 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 Kablaawa naman. Ay, nalpas kayo. Dito yan. Okay, dati pa po from our official text line. Kung na naman na imbang alto yo idol Jun kantaan nyo man na
girl from yesterday. Sagot ko ati aming agdingag. Dito'y Pamitan Street, Cauayan City. Nang nangruna kinilakay ko. Iso ni June. Nag-text. Marit Jocares. Iti Pamitan Street, Cauayan City. Agiyaman. And si Kaabalong no madi ka bumasan. Anyway, bumasak Manen. Hello po sa dalawang singer ng Ramon. Ayan, Merry Christmas. RMN ko na nagayam. Merry Christmas po. Pwede bang mag-request ng Ulawak Mildred? Haha, kuna na. Marites Yanga ng Menante Uno. Wow. Menante Uno. Yan. Hello, watching from Hollywood, California. Wow. From Emma Fontillas. Hollywood? Oh, Hollywood. California? Yeah. Kablawan na kami mamad dito yung Rizal de Fun, Carino, Nong from Virgo. Kaya ni Kathleen Aguinaldo. Thanks po for mention. Nabasa mo ko ni... Nalbasa kami na kita ulitin. Anak mo nga Aquilino Lopez. Hampay, nakita lang agbibuya. Ayoko na sa art ka no. Request na. I want the live version today actually. We're sorry for that. Adalang ti-recorded version mi mo. At siyempre, madi kami mga nalang agrap ngam no practicing mi ulit. Malagipan nga minin eh. Anyway, as requested apo, katagitay, kaugugad pa lang tikitay na mga dakas apo datakat. Okay? Agitagin inject ti glutathione tapno pumutaw. Di kitay agsusuot iti nakikiting ita and everything nga mga paduyak-yak ti kinapintas iti may nga babae wenno balasang apo haanga dakas no lakya di nilakay mo. Kung ano diti sunatakat no nilakay mo ti pagpapapintasam hanga data karubam minunikumpare. Mga rod, good afternoon from the 4-decade duo. Si kantay kapintasan tan naglabasid day tarupam kiday mo anaahitan sino katang pinaugadam buok mo anak ulayan pintas nga aglaplapusanan tidakes nahan nga nilakay mo tiin ka isagsaganaan Anmet nga kay makibibiyang no isu ti pagragsakam uray pa'y amin kang kakit na yunam sango likod pa ekstensyonam angem kuma isardeng mo kuman talakay mo alipliputam ta isu tinangatlon kaniyam idibardang isit kapailang ay maulawak sawan maulawak sa Mildred Jack meteng mataros ang tigtig na imu analimed Mildred kunak mo tay kadenden ng asawa tiil ka ipatpateg at talaga rot ken kandi kapay lang amarmarnet Apo, DJ Mildred nga nagan apo dito kita hanga para itina babae nga agnagan ti Mildred. It's just an expression nga kunan. Ay apo manggusting no kunala, di ba? When ala ko ng kalberting, when mang boyet. Same through with Mildred. So ngano Mildred tinagan nyo, I get sorry. Ay maulawak sawan maulawak sa Mildred. Maulaw ka nga talaga. Jakmet ng mataros ang tigtig na mo analimed Mildred kunak lutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg at talaga rot ken kandi kapayla amarmarnet si kantay kabaknangan tila adat pagpalpala ilangan Wow. 24 oras ka nga online puro selfie kargana ta timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ama pagserbiyan kasta lang ruden iti ubraw balang kantis kam tupailang manang kod dapay oras mo at anang day tabiyag mo maan anuno nang isip kudil mo when no narasay takid kiday mo tinapateg may sat lakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo pabudawen day tapuso day tat pintas anapudno pabudawen day tapuso day tat pintas anapudno Okay, kaaro ba? Agsubli kami nga road. Kalpasan man na apo, ti sa magmamano nga palagi.